May kaditing dalit, mo para ka rin kayanakan. Nune, kaya katamungan. Uling yung ginumis mo, may nga manoya, king ebanghelyo, kaya kiwangis din kayang sarili, anting tanaman na ubas o pun a ubas, ating ipayang mana naman. At ita mo naman, ding sa nga amayaos, mamungang dakal. Manatili ko kanako nga no, manatili ko naman kaya kayo. At meto nga sa nga, makapamungaya mo, nung makatayid siya, manatili ang makatayid king puning ubas. At yung makapamunga king sarili na, king nyasat, panagkat na kaya katamo, niting kapag masusyan, kaniting pamigunam, ing papanatili ang tamong makatayid tamo, king gino, anting puning ubas. At kanita, may kapamigatagon, ing pasipamunga tamong dakal. Babi kaya kaniting pamigunaming pabakaliyamano, kaya katang pigugunaman, manatiling makatayid ang tingsanga, king puning ubas, batang makapamunga. Nabingi king mumunang pamigatagon, may kabuo ng meto nga BEC cell, ketang meto nga subdivision, king parokya, keta king Bridgepoint Place. At kabang makikiramdam ko karining magkwento, kumustahan, karin kaya kasi kuwanan nung nanoing maging lagyunan ng grupo. Iti na kanya ng panglabing limang BEC cells, king parokya, kaya benoretang core groups, king parokya, at pati kareng adwang lugal, adwang chapels. Pakikiramdaman ko na rin magkwento at atin lang pare-parehong karanasan. Nung atin mang kapagsubukan, pero may natili lang matatag. Ating metong yung single mamya mo, pekikwana na lang pepag-aral din kayang anak. Ita namang metong may kawani lang may asawa, pero rin kayang anak talagang pepaboren. Itang metong for 18 years ining kayang anak at inyang lupus, tahimik ko mo nga na, pero silently, may babayatnan ko, magkasakit ko. Pero ating metong mo namang sinabi, balo ko na nakataman paboren ng apong ginungana. Anya, king banantaw di inginapag kong lagyunan ng grupo Fortis. Yung buri ng sabihan, strong, brave, firm, powerful. Natin mang kapag subukan, pero agyo pa rin arapan at talampasan. Pero itang magpalalam kayong lagyuning grupo anting Fortis, itang kapanulan, kasi at yung Ginoo. At kawangis na ning panagkat na ning ebanghelyo, nung manatiling makatahid king Ginoo, anting puning ubas, itang sanga, ang makapamungang dakal. At iting kayusan kaya katamo, ikatulanan ng ipa, ing mamungat ang dakal. At king makanitang paralan, maginakatang alagad ning Ginoo. Ako, ing tanaman na ubas, o ing puning ubas nga na ning Ginoo, kayo ring sanga, ing manatili ka na ako at ako kayo, mamungay ang dakal. Uling ala kayong arapat na anuman, nung makakawani ko, kanako. Inge manatili kanako, mangariyang meto nga sangang miyugse at langiya. At detiring titipunan, yugse, king api, bandulukan. Adwaning Ginoo, manatili ko kanako, ading amano ko manatili laki kayo. At kanita itang adwan nyo, may pagkalob kaya kayo. Adwan ngayon grasya ning Diyos, batayang pakibatan nining panagkat na ning kaya katang pamigunam, kaniting misang kaya katamong darawon, manatiling makatayid, anting sanga, king puning ubas, batang makapamunga. After 21 years, manatili pamuring panagkat, lalo na karing kayanakan, ing manatili king Ginoo.
Yes, young people may come and go. But before God, not just the young people, but all of us, despite life's difficulties, we must remain with Him. Manatili ta kayo. Manatiling makatayid anting sanga, king puning ubos, batang makapamunga. Makanya nakatang agatan ning Ginoo, kambya na rin kaya nakang kapampangan. Manatili taking Ginoo kapilan man, manatili yan naman ke katamungan, yaing pagsantungan tamo at sikanan, itamungang kaya nakang kapampangan. At yan yung kaya katang paglasan. Kawangis na rin kaya nakan papaliaring atin mo namang makatwat anak alto lumbog at ana ng atsu, ana ng ala, anya mayaws tamong manatiling makatayid king Ginoo anting puning ubas at itamo ring sanga ing mayawos pasipamungang dakal. Manatiling makatayid anting sanga king puning ubas batang makapamunga.